Pozdravljam sve nazočne, hvala organizatorima što su me pozvali i evo dijelim svoju prezentaciju. Prosim, če date celoten zaslon za skupno rabo, oziroma vsaj PowerPoint. Da, samo malo, ne mogu, malo se zamrznulo, samo malo. Aha, evo. Vidimo sad? Ne. Svetujem, da prekinete skupno rabo, tisti X. Ok. Desno spodaj ali na sredini, če imate odprti sestanek. Ok, imam, da, dobro, recite. Da prekinete, torej na X, torej poleg gumba zapusti imate X, tako, super. Zdaj pa greste isto in date celoten zaslon v skupno rabo. Oziroma PowerPoint, če ga najdete, okno. Da, ali ne pokazuje mi. Dobre, super je, ok. Vidite, ali ja ne vidim. Ja ne vidim. Samo malo. Ja ne vidim moju prezentaciju. Zaprite dol, pa magari še enkrat odprite. Ok. Vidite sad moj zaslon? Vidimo celoten zaslon, ja, tako vidimo. Ok, evo ga, to je to. Hvala lepa. Evo, ispričavam se. Dakle, etnobotanika od Krasa do Kvarnera. U sklopu ovog projekta provedena su i konkretna istraživanja na samome terenu. Pa evo zapravo što reći o samoj etnobotanici, što je to, spada među znanstvene discipline koja proučava odnos između ljudi i biljaka, spajajući pri tom nekoliko različitih znanosti, botaniku, etnologiju, ruralnu sociologiju i jezikoslovlje, a predmet samog istraživanja je zapravo tradicionalna upotreba korištenja uglavnom samoniklih biljaka za različite namjene kao hrana, piće ili lijek, za gradnju gospodarskih objekata, korištenje prilikom religijskih procesa i slično. Danas znamo svi da povratak prirodi postaje sve veći trend i životni stil sve većeg broja ljudi. U samom projektu, dakle, bile su obrađivane 4 lokacije, područje općina Izola i Komen u Sloveniji te Lanišće i Mošćenička Draga u Hrvatskoj. Sami cilj bio je, kao što smo ranije čuli, dakle, vrlo je bitna ta dokumentacija. Nije nikada do sada zabilježeno, dokumentirano pismeno. Dakle, do sada se uvijek prenosilo s generacije na generaciju usmenim putem. I sad je prvi puta dokumentirano to tradicionalno ekološko znanje lokalnih stanovnika i zabilježene su sadašnje upotrebe samonikloga bilja za hranu, medicinu, gospodarske namjene itd. Na koji način se provodilo samo istraživanje? Dakle, to je pomoću polustrukturiranog intervjua, metodom slobodnog nabrajanja uz neformalne šetnje, razgovore s lokalnim stanovnicima na njihovim površinama u vrtovima. Metoda je bila slučajnog izbora snowball. To se sve odigravalo taman prije korone, dakle tijekom proljeća, ljeta, jeseni 2019. Biljke su sakupljane, herbarizirane, digitalizirane i dostupne u online herbariju Zagrebačkog sveučilišta. Intervju je proveden na hrvatskom i na slovenskom jeziku u Sloveniji. Dakle, iako su, ja sam porijeklom iz Istre, pa onda kad je istarski zapravo dijalekt, onda se to razumije bez problema. Bila su pitanja tri skupine pitanja, dakle pitanja o dobi, mjestu, rođenju, stanovanja, zatim pitanja o samoj tematici koje samonikle bilje sakupljate, lisnato, zeleno, korijenje, voće i tako dalje, i posebno za gospodarske namjene ili kao hrana životinjama. Dodatne napomene, recimo recepti za pripremu tradicionalnih jela, također su zabilježeni. Evo neki od mojih informanata, možda neke i prepoznate, i evo ovo je gospođa skupila za ručak, taman smo ju sreli u jutarnjoj šetnji i kaže ovo ću napraviti za ručak. Evo onda ovdje isto tako znači sam tijek terena. Čemu sve ovo služi? Zapravo kao i svrha cijelog ovog projekta Kaštelir, dakle zabilježiti i očuvati tradicijsko ekološko znanje, kulturnu baštinu, njegu lokalnih kulturnih izričaja, a može poslužiti kao dopuna postojećih i budućih
EU projekata. Uz to promovira se destinacija, može se kreirati neki turistički program, pokazno branje, sakupljanje bilja, edukacije turističkih vodiča, evo što se već i provodi. Također može se valorizirati ugostiteljska ponuda, mogu se brendirati lokalni proizvodi, marmelade, sirupi, čajevi, namazi od samonikloga bilja, što na području Štanjela, Voće grada odlično rade, to je već tamo jako uznapredovali oblik tog agro, gastro, eno turizma. I samim time, naravno, evo, intenziviraju se te turističko-ugostiteljske djelatnosti. Ovo je Izola, Korte i evo, nasad lavande. Rezultati. Dakle, ukupno je dokumentirano 248 biljnih svojti, u prosjeku 27 vrsta po jednom intervjuu. Po istraživanim općinama zabilježen je sljedeći broj, uglavnom samoniklog, ali i naturaliziranog i kultiviranog bilja. Pa evo imamo ovako za usporedbu Izola i Mošćenička Draga, obje su dakle blizu mora i tu je zabilježeno nešto manje samih vrsta. Dakle, Komen i Lanišće, oni su pa jedno 40 do 50 vrsta više je zabilježeno. Dakle, interesantno je da je to malo različita i klima, jer tako ovdje smo više prema EU Mediteranu uz more, drugačija klima, malo biljke su drugačije koje rastu, a Komen i Lanišće su malo izdignuti, evo pa upravo i zbog tog razloga ovdje se, odnosno ja bih čak rekla da se zapravo na kontinentu malo više koriste biljke jer nemaju more, nemaju turizam što se tiče mora, pa su se više orijentirali i zapravo baš na taj gastro-eno turizam. Najčešće uporabe koje su zabilježene jesu za sirove salate, za kuhano povrće, variva, mineštre. Također puno se koristi sirovo samoniklo voće koje se prerađuje u marmelade, rakije, likere. Koriste se svakodnevni takozvani rekreacijski čajevi, ali i ciljano medicinski čajevi, dakle za medicinsku upotrebu. Začinske biljke, biljke specifične upotrebe i gospodarsku namjenu. Sad ću vam dati kratak prikaz, naravno ne mogu svih 250 biljaka predstaviti danas, nego evo izabrala sam najbitnije, odnosno najviše zastupljene po frekvenciji što su sami ispitanici izdvojili. Dakle, iz ovog jestivo-medicinskog kompleksa ističu se divlji radič, Taraxacum, pokriva ili kopriva, šparoga, koromač, veprina, blušč, kupina i smrička ili brinj, čopin. To su dakle vrste koje ljudi gotovo svakodnevno koriste i dakle frekvencija 80-90% ispitanika zna za ove biljke i koristi ove biljke. Sad kažem jestivo medicinske jer one se mogu koristiti, odnosno uglavnom jedu se, ali ljudi znaju da su one i medicinski uporabne i zato ih koriste. Pa evo redom. Taraxacum ili regrad, pizdonkola, radička, smolička, jajčar i tako dalje. Dakle, ima puno lokalnih naziva, to je jako zanimljivo. Dakle, da su ti nazivi, neovisno jesmo li u Hrvatskoj ili u Sloveniji, vrlo su slični nazivi. Više razlika među samim mjestima, među susjednim mjestima, nego između Hrvatske i Slovenije. Tako da, geografski gledano, to je jedno područje. Tako da, evo, to je sve vrlo slično. I sama namjena, odnosno uporaba je isto tako vrlo slična. Taraxacum, evo, osim što se jede sirov, radi se i med od maslačka, koji je vrlo dobar za imunitet. Ovo je jedna ovako biljka ne raste uz more, dakle više u ovom submediteranskom dijelu zapravo može se ovako kiseliti. Ovo je zgodna jedna primjena, ovo je konkretno malo ispod Mošćeničke Drage prema Plominu, oni tako rade, dakle kao tradicionalno. Inače, možda poznajete veprinu ili roškolo, kao božićno drvce se koristi za vijence, za groblje, za brente na tovarima koji nose vodu da voda ne prska van. Ovo je jedna biljka koja je inače jako teškog okusa, ja bih rekla, ali evo u Komnu ju upotrebljavaju za frtalju, ali gotovo svi. Dakle, ovo je nešto što je zabilježeno samo u Komnu i u Mošćeničkoj Dragi je spomenuto. Dakle, mandarijanca ili mandariolca, tanacetum, jedna ljekovita biljka, zapravo se listići izrežu i koriste na fritaju. Kao posebnu karakteristiku lokalne gastronomije na području Komna istaknula bi
evo frtalju s tom mandarijancom i melisom, ali i evo kao jednu nekakvu, ajmo reći, nije legenda, ali evo, znači u narodu jedna poslovica, dakle to se jede za 1. maj, da ne grizu komarci. Dakle, ako za 1. maj to pojedete, onda ste sigurni cijelu sezonu. Frtalja s koromačom i melisom, srčno zelje. Osim toga, veliku frekvenciju još imaju jestive biljke Cicorium intibus, divlji radič, Cicoria potrošnik i ova dole prikazana, kostrić, grendačo, grandicel, dakle opet nazivi su dosta slični. Ove dvije se koriste, dakle mladi listovi kuhaju se s krumpirom ili navarivo se naprave mineštricu. Osim toga, puno se koriste naturalizirane, odnosno kultivirane vrste. Kažem naturalizirane jer se one puno i samoniklo šire izvan vrtova. Dakle, to je Beta vulgaris blitva, Brassica oleracea bulata i ova Brassica oleracea sabauda, broskva ili raštika, ovo je ohrod. Clematis vitalba, isto jedna ovako zanimljiva biljka koja se koristila i za jelo i za gospodarsku namjenu. Ovo je u Izoli, evo kako se vezivao vinograd, dakle takozvane vrvi, vrpce za vinograd, inače kao hrana životinjama, za koze je jako dobra i mladi vrški se trgaju, isto na fritaju se mogu raditi zajedno sa drugim vrstama. Nešto što je zanimljivo, što nisam na samom području zabilježila, dakle, nego opet malo ispod Mošćeničke Drage, to je plominsko zelje. U Plominu, dakle, postoji jedna tradicija da se na Veliki petak kuha mješavina ovih 12 biljaka. Dakle, to je kao, ako ste čuli za mišanciju, divlje zelje u Dalmaciji, što se, evo, koristi redovito, u Istri nekako ne postoji ta tradicija, ali kažem, evo, u Plominu je to zabilježeno i možda ovako kao neka ideja, možda bi se dalje trebalo istraživati, možda bi se našli negdje još u Sloveniji tako neka. Dakle, tu idu blitva, divlja blitva, to vam je ona što raste uz more, Beta maritima, petramić ili mak, rubida, to je ostruga, kupina, kopriva, ušica, kuš ili savija, konjski radič, maslačak regrat, divlji radič cikorija, ostak ili grandičel, šparoga bljušč i divlji hmelj idu u tu mješavinu. Nešto što je isto tako dosta zgodno i što se može iskoristiti evo, u promociju nekog agroturizma, svakako je i Robinia pseudoakacija, Dirac, akacija gac. Skupljaju se ovi cvatovi, dakle možete direktno cijeli cvat staviti pa pohati, a mogu se i samo cvjetići, evo zamiješaju se ovako u pogačice i to je jako ukusno. Pored toga radi se sirup za razređivanje s vodom i evo mogli bi reći da je to isto jedna karakteristika lokalne gastronomije. Inače biljka je invazivna, ne bi ju smjeli saditi u prostoru. Ovo je jedna biljka koju svi zovu korov, pleveo, evo, plezevac, vodeničnik, tolščak, to je biljka koja raste s krumpirom na polju i koju bacaju, ali zapravo to je vrlo ukusno, jako fino, samo se kratko skuha, stavi se maslinovo ulje i evo može se i sa jajcima kombinirati. Jedna biljka koja uglavnom, dakle, u Mošćeničkoj Dragi se koristi, ali zanimljivo, dakle, tradicionalno je to bilo za životinje. To se davalo prascima. Zato se i zove trova za prasci ili rompisano, morski koromač, ščulac, pazdac, motar, matar. To su sve lokalna imena. Inače, vrlo uobičajena, rasprostranjena duž cijele dalmatinske obale. Evo ovdje sam stavila, dakle, na Visu je baš karakteristika da ju ovako, evo, prodaju turistima, ali u Istri još uvijek ne postoji, evo, niti to nije neka tradicija, dakle sad dolaskom interneta, kulinarike i svih ovih festivala, zapravo su sad to u Istri počeli koristiti u zadnje vrijeme za ljude, ali kažem, bilo je zapravo tradicionalno za životinje, za prasce. Ovo su neke od najčešćih voćnih vrsta koje se koriste i prerađuju, evo, za marmelade, ringlo ili cibore se nazivaju. Ovo je crni trn, odnosno trnina, divlje kruškice, mokovac, žižule i črna i bela murva isto tako. Dakle, puno se u prostoru nalaze, puno su rasprostranjene i puno se
koriste. Dakle, ovu mokovac možda nekako najmanje, to se više nekako danas zna kao hrana za ptice, ali zapravo može se puno i koristiti. Ovdje je zapravo zabilježeno 25 vrsta voća, neću vam sad to sve navoditi, nego ovi koji su boldani to su najčešći. Dakle, drnjule, drenjule, evo znamo isto u Voljčem gradu ima jedan festival, odnosno u Škrbina, festival od drnjol, pa bude likera, slastica, svega, mislim, evo, to je isto jedan odličan način za prezentirati biljku. Ovo dole koprivić ili ladonja, Celtis australis, koji se isto tako tradicionalno sadio u prostoru, tako da ga puno ima, puno se koristi. Morus alba nigra, to smo rekli, zapravo znamo još da je proglasom Marije Terezije se to trebalo i moralo saditi radi uzgoja svile, koje je u to doba bilo vrlo popularno da bi svećenici mogli imati, dakle, svilenu odjeću, jer uvoz svile iz Kine je bio preskup. Ovo smo spomenuli, roza kanina, šipek ili divlja ruža, isto tako za marmelade, pekmeze, likere. Rubidnice, ostružnice, naravno znamo kao šumsko voće, i ono što se puno koristi, to je sorbus domestica. Skoro kao da je kultivirana, toga jako puno ima, ljudi to zaista znaju, vole i konzumiraju. Zabilježene su neke nove mode koje sam smatrala ovako zanimljivim istaknuti, jer sad je to zapravo na području se miješaju i tradicionalno i nešto novo što je došlo utjecajem ili nekih doseljenika ili zapravo utjecajem interneta. Jer sad i starije gospođe, kad sam ih intervjuirala, pa pitam odakle vam ta informacija, jel imate vi neke knjige? A ne knjige, uzme tablet i onda na tabletu mi to izgoogla i pokaže na kulinarici, tako da već su se i stariji jako modernizirali. Stellaria media, kokošje crevo ili crevce, sami naziv kaže zapravo su hranili kokoške nekada. Kurje crevce se zove na slovenski. Sirovo na salatu se stavlja, dakle, kao prilog u principu na salatu. Isto tako je, zabilježila sam u nekim od agroturizama u Sloveniji da koriste ove tratinčice, marijetice, trubentice i violice. To sve ide zapravo na zelenu salatu da malo ožive, da malo to bude onako oku i vizualno privlačno, a kaže da su klijenti, odnosno turisti koji dolaze na agroturizam, da su oduševljeni zapravo tim šarenim ovako tanjurom i da to se može jesti. Dakle, biljka nije otrovna, može se konzumirati. Nova moda isto tako je mrtva kopriva, Lamium maculatum, isto ovi cvjetovi se trgaju, inače mogu se cuclati, imaju nektara puno i isto možete na salatu staviti. Ove dvije biljke su zapravo došle iz Dalmacije. Jedan gospodin, Stipe Hećimović, koji je doselio u Sloveniju pred 20-ak godina, zapravo djeluje u nekim kako bi to nazvala, organizacijama koje se bave promoviranjem samonikloga bilja, pa zapravo ih je on naučio i sada ljudi u prostoru koriste i ove dvije biljke, regačicu i medvjeđu šapu. Dakle, ovo je nešto slično kao rabarbara, recimo. Nova moda koju morate jako paziti jer je zabilježeno, pogotovo u Sloveniji, jako puno trovanja sa smrtnim ishodom. Dakle, đurđica ili šmarnica je niti malo slična, ali možda treba dobro gledati. Znači, ona ima skroz drugačiju, listovi su slični, to je definitivno, ali znači medveđi luk, čemaž, on ima taj karakterističan miris po luku i ima ovako gore jednu kao kišobran, jednu tu umbelifere, gore ima umbelu. Za razliku od ovo što ima grozdasti cvati, to su kao neki zvončići, ova šmarnica su zvončići, a ovo su vam te umbele. I naravno stanište je potpuno drugačije, tako da treba paziti. Taj medveđi luk se upotrebljava za pešto i najviše za neke krem juhe i jako je to ukusno. Nešto što je nezaobilazno u prostoru Istre i šire, zapravo cijelog Jadrana, to je
maslina ili oljka, oliva, koja je zdrava, svi njezini dijelovi su zdravi, dakle i samo listovi se koriste zadnjih 50-ak godina kao čaj za reguliranje krvnog tlaka, pritiska. Dakle, niti za visoki, niti za niski tlak, nego baš za regulaciju tlaka. Inače, odlična je isto i protiv aritmije, čaj za čišćenje krvi i tako dalje. Isto tako se može koristiti u bioproizvodnji, evo biognojivo za vrt, za jačanje kose, dakle mazati maslinovim uljem, znamo da je vrlo ljekovito mazati cijelo ulje sa maslinovim uljem, jesti ga, naravno o tome ne moram pričati, ali isto tako u Sloveniji je tradicionalno da se grančica, ne samo u Sloveniji, dakle uopće znači u katoličkoj kulturi, znači da se grančica masline nosi u crkvu blagoslivljati. Ono što je još karakteristično zabilježeno samo u Sloveniji, na hrvatskom području nije, to su dve biljke Helda, Ajda, odnosno da sam istraživala gore Međimurje, Prekmurje, tam bi vjerovatno to pronašla, ali dakle ovdje u Istri nije bilo. S hrvatske strane Ajda, Ajdova potica s orehi, Ajdov gris palenta i jedna biljka koja je zapravo kultivirana, pehtran, ali koja se puno u vrtovima sadi i evo rade se znači kao orehnjača, ovo je ta štrukla ili pehtranova potica. Jedna biljka bez koje isto tako ništa se ne može događati u samom prostoru, to je vinova loza, trta. Ona je zaista ljekovita izvana i iznutra, pa evo isto tako jedna, ajmo reći, narodna poslovica, kaže užganje sve, tudi noge. Dakle, kad imate temperaturu, naravno onda stavite obloge od alkohola, od rakije. Ako vas nešto boli, isto tako onda malo popijete da vas ne boli. Ako imate, ne znam, crjevne parazite, isto popijete rakiju da to sve skupa prođe. I naravno ako treba dezinficirati u kući nešto, i za to se koristi rakija. Tako da definitivno ovo je jedna vrlo, vrlo važna biljka i evo ovdje vidimo ostatke zapravo zasađene murve u blizini vinograda, što je isto vrlo tradicionalno u cijeloj Istri da ovako izgledaju vinogradi. Od vinove loze, naravno ta lozovača je baza onda za izradu likera različitih i rakija, o čemu će evo sad isto biti govora. Dakle, rakija većinom se dodaju evo ove začinske biljke, vresak ili kraški šetraj, timijan, kromač, mažuran, citronka ili erba luiđa, kuš, savija, žajbel i vinska rutica. Evo, to su nekako najčešće za te travarice, ima ih još puno, ali ne mogu sad sve navoditi. Što se tiče medicinskih biljaka, evo ovo kod jedne gospođe isto tako u Štanjelu zabilježeno, ima cijelu apoteku kod sebe kući, ovo je ranjenik, vrlo jedna zgodna biljka, kasnije ću spomenuti. Dakle, od ljekovitih biljaka najfrekventnije su opet bile kuš, savija ili kadulja, dakle zagrgljati grlo, čisti kataris pluća, ali se može koristiti u jelu, znači sa paštom i recimo panom, znači malo tog vrhnja, se stavi sa češnjakom, evo to je isto tako neka možda novija moda. Nalova ili malva, slijez, se koristi protiv zubobolje, dakle list se stavi pod zub da ne boli, isto tako zapravo i list kadulje se stavi pod zub. Jednostavno žvače se malo da se dezinficira u usnoj šupljini. Malva inače odlična isto kao čaj za iškašljavanje i čaj protiv prehlade. Ovo su biljke i njihove varijante, dakle sedum telefim i ovaj sempervirum, ušesnik, zaušnik ili na hrvatskom čuvar kuća. Sama riječ i naziv kaže za šta se koristi, dakle kad god je bolilo uho, odmah kapljicu staničnog soka u uho. Treba paziti jer isto tako može perforirati bubnjić, znači zaista jednu kapljicu, ne puno više i ne koristi duže od nekoliko dana. Ono što se isto puno koristi, što ljudi rade pripravke, to je kantarion, gospina trava ili santjažolka.
ulje se napravi, dakle u maslinovo ulje ili čak sad po novome u suncokretovo ulje, jer zapravo maslinovo ulje jako brzo se pokvari, pogotovo ljudi to nekad pogrešno drže na suncu, što ne bi trebalo, nego u hladu, dapače u podrumu, jer je maslinovo ulje vrlo nestabilno. Dakle, ovaj preparat Cantarion se koristi protiv reume, dakle maže se na kožu, a sama biljka osušena se koristi kao antidepresiv, čaj za smirenje živaca. Ovdje su dvije slične biljke, plantago ili trpotec, uskolisni i širokolisni. Više se u narodu koristi ovaj uskolisni, kažu da on ima bolje djelovanje. Znanstveno bi to trebalo dokazivati sad, dakle kažem, ovo su preferencije lokalnog stanovništva. Taj trpotec se koristi i za raditi trpočo sirup ili sirup od listova trpuca i najbolje kažu kad se to stavi u posudu od terakote, kad se zakopa pod zemlju i kad stoji, znači šot od tera mora biti 3 mjeseca i onda je tek spreman za upotrebu. Još jedna biljka koja se koristi dakle, protiv kašlja, to je lovor, laurus nobilis, javor, lavor, lorber. Osim toga, on se u crkvu nosi u Sloveniji i ovdje kao podsjetnik evo, na rimske dane, dakle kad su Rimljani ulazili nakon pobjeda sa lovorovim vijencem oko vrata, oko glave, dakle to je jedna vrlo i sveta biljka i biljka koja slavi pobjedu. Inače, kažu da su bobice lovora otrovne, međutim na otoku Cresu je zabilježeno da se radi liker od lovorovih bobica i evo tradicionalno ga piju tamo već 100 godina. Dakle, kad se neka otrovna biljka dovoljno dugo prokuha, onda ta otrovnost nestane. Cijeli kras je nekad bio zaista, kao što samo ime kaže, kras, dakle gol, pun stijena i travnjaka, a danas je sav obrastao u ovaj brinj, smričku, čepin, čopin i bliže moru jednu drugu vrstu, ali vrlo blisku, dakle taksonomski, brinkola rjava ili črni brinj. Dakle, obični brinj i črni brinj. Jedno i drugo se koristi kao voće, stavlja se u rakiju, ali ono što je bitno, dakle radi se ta takozvana istarska rakija koja ima okus džina i koja je zapravo vrlo djelotvorna protiv dijareje. To je najbolji lijek. Dakle, to znate, to je u Sloveniji jako rasprostranjeno, znači brinjeva rakija ili šnops, brinjev šnops. Osim toga, radilo se brinovo medicinsko ulje, u općini Lanišće se radi još uvijek kod braće Čendak u Jelovicama na samoj granici sa Slovenijom, dakle radi se brinovo medicinsko ulje koje, dakle, odrasli mogu popiti rakiju i šnops, ali djeca baš ne mogu, pa onda, dakle, protiv parazita u tijelu kod djece ranije ili u prošlosti dok je to sve bilo jako, higijena je bila slaba i to se, evo, biljka koristila u tu svrhu. Ovdje su sad prikazane dvije oprečne biljke, ali evo, važne, Rosmarinus officinalis, isto bi mogli vezati evo možda uz Rimljane još, dakle roža od morja se naziva, osim što se koristi kao začin i medicinski čaj za cirkulaciju, jako je dobra za pčele i ona zapravo budi osjetila, to je važno. Ona budi osjetila i oživljava čovjeka, dakle ta eterična ulja u još tadašnjim kupeljima, rimskim kupeljima su bile, evo, namakali su te rozmarinove grančice da malo probudi osjetilja, a ako ste imali problema sa spavanjem, onda je bolja ova druga. To je lavanda koja, dakle, smiruje, uspavljuje, eterično ulje se koristi protiv komaraca i evo opet uz štanjelu, evo tu kaže kod duške, evo radi se hidrolat od sivke i marmelada sa sivkom i ringlom. Još neke biljke, mislim da sam već sad malo izvan vremena, pa evo ovdje su samo navedene, ima jako puno biljaka, ali to nam nije danas dovoljno vremena za sve reći. Ovo je isto jedna invazivna u prostoru, ali vrlo pogodna za dijabetičare.
dakle ta čičoka ili papica, paparambus, isto se tako koristi. Ovo je dakle taj hrast črnika ili hrast medunac koji se koristio kao zamjena za kavu i dakle može se jesti sirov zapravo jer nema puno tanina. Gospodarske biljke ću još spomenuti, to su žukva ili beka venjka od kojih se radilo evo tradicionalne košare za gobe, za lišće, žbrinca, košići, cajne, za flaškare, plesti i tako dalje. Evo ovo je pri Vojku u njegovoj domaćiji. I ovo je isto, evo recimo, bojanje uskrsnih jaja u teranu, dakle kao jedna isto tradicija. Ovo se blješći, onako jako lijepo to izgleda. Jedna biljka isto nezaobilazna, to je kanela, trstika koja se koristila inače za metle, isto tako kao vjetrozaštitni pojas, ali što je zanimljivo i za evo izradu instrumenata tradicionalnih, koje evo gospodin prodaje isto tako po tim sajmovima, festivalima, ali je i za jelo, dakle u Kopru evo su se prodavale piščale, trubentice, ali znači se može i ta kanela jest. Mlade stabljike u malije, znači kod Izole, to bi vukli van te mlade stabljike i koristili kao sladilo za čaj. Ono što je u prostoru već odlično brendirano, to je taj med, zapravo štanjelski med, i ima evo liker od šparoga, dakle neki proizvodi već postoje, isto tako ciljano se sade neke biljke, boražina ili borač, koje su dobre za pčele, koje se isto tako stavljaju za čebele, u variva se stavljaju. I evo zaključila bi zapravo sa ovim jednim ovako venčkima Svetog Ivana, dakle sada uskoro će nam biti 24.6. kada se u štanjelu na vrata stavljaju ovakvi vijenci ispletani od različitih vrsta biljaka, ljekovitih i svakako evo ovaj sedum, ovo recimo stolisnik i tako, ovo je evo vidite zajča detelja, Antilles vulneraria, dakle to kažu da nije baš skroz tradicionalno, da su oni to sad malo potaknuli i zapravo stvorili jednu priču oko tih venčeka, isto tako da to bude evo prepoznatljivo u samom prostoru. I evo hvala na vašoj pažnji. Ivana, najlepša hvala. Prosim, če nehaš deliti zaslon, prestaj šerati zaslon, ako ti uspe. Mislim, da jo je vrglo ven. Jo je vrglo ven. Ja, kaj svetujete, zdaj, ko je vrglo ven? Ja, edino, da jo izklopim celotno pač iz skupine. Aha, ne. Se pravi, interneta nima ali kako? Mislim, da je gospa zaprla celotno povezavo in je pač to ostalo gor. Aha. Škoda. In kaj lahko ona zdaj naredi, če jo jaz pokličem? Da se priklopi nazaj. Takoj bom to naredil. Ja. Je že sama, mislim, je sistem zaznal, da je zapustila. Ok, dobro. Nič, jaz se zahvaljujem Ivani. Ivana, zahvaljujem se ti za lepo predavanje. Zelo vidimo, da je pravzaprav tudi etnobotanika, raziskovanje je malo spominja na arheologijo, ne? Plasti se včasih lahko plasti lepo identificiraš, včasih se pa plasti mešajo, ne veš, kaj je od kdaj, kaj je staro, tradicionalno znanje, kaj je novo znanje. In torej mediji v 20. stoletju, knjige, televizija, internet so prinesli svoje, tako da pravzaprav se to etnobotanično znanje meša in med regijami in meša se tudi z novimi spoznanji. Tako da morda bi potem
čisto na koncu imeli vprašanja in debate, tako da bi jaz zaenkrat se ti lepo zahvalil. Bi pa že povabil našo naslednjo predavateljico, docentko doktorico Saro Esert iz oddelka za biologijo Naravoslovno-matematične fakultete Univerze v Zagrebu. Zelo sem vesel, da imamo med seboj arheobotaničarko. Arheobotanika je veda, ki mene še posebej zanima, čeprav se nažalost ne ukvarjam. Naši sodelavci mlajši so se tudi že v tem poizkusili. Arheobotanika, za tiste, ki ne vedo, je veda, ki se ukvarja z rastlinskimi makroostanki, se pravi z ogljenelimi ostanki rastlin, plodov, semen ali pa lesa, in nam pove, katere rastline lahko povezujemo z določenim časovnim obdobjem, in nam poleg vsega tistega, kar izkopljemo, kamenje, kovina, kosti, nam pove lahko marsikaj o življenju ljudi. No, in naša predavateljica nam bo danes osvetlila območje dežele Kaštelirjev iz stališča arheobotanike. Izvolite. Hvala puno, evo dobar dan svima, ja ću sad staviti svoju prezentaciju. To će, ja se nadam, ići brzo, samo malo. Ajmo ovako. Evo ga. Da li vidite svi? Vidimo. Vidite, odlično. Evo, sad će samo da se digne i ovo ćemo ugasiti. Evo, znači, hvala puno na pozivu. Ja nisam sudjelovala, nažalost, u ovom lijepom projektu. Međutim, evo, dobila sam zadatak da vam malo kratko kažem za područje kojim ste se vi bavili, da kažem par riječi o arheobotanici. Dakle, kolega je već rekao par riječi. Dakle, samo ime arheobotanika govori o tome čime se arheobotanika bavi, međutim, ono što može netko pogriješiti eventualno je da pomisli da se bavi botanikom vezanom uz ova neka jako stara vremena. Međutim, ne. Znači, arheobotanika vezana je prije svega uz arheološka nalazišta, uz nalazišta vezana uz ljude, dakle, prije svega nekakva naselja, bunare i slično. Dakle, arheobotanika kao znanost u Europi se počela pojavljivati tamo negdje u sredini 19. stoljeća. I ono što bi možda htjela reći u par riječi za one koji ne znaju puno o arheobotanici je kakve vrste biljnih nalaza mi zapravo nalazimo i analiziramo. Jer premda se ne radi o ovako nekim pradavnim vremenima od par milijuna godina, ipak je problem da se neki biljni ostatak sačuva 1000, 2, 3, 5 godina. Dakle, da bi je to bilo moguće, ti biljni nalazi ili njihovi ostaci moraju biti ili karbonizirani, dakle izloženi visokim temperaturama bez prisustva kisika, pa oni ostanu jako dobro sačuvani, ili pak moraju biti iz nekih anoksičnih uvjeta poput močvara, cretova i slično. U Hrvatskoj mi baš nemamo puno močvara i cretova, tako da su to uglavnom morski, duboko morski anoksični sedimenti. I vidjet ćete u Istri, dakle recimo baš s takvih lokaliteta imamo neke nalaze. Također moguće da nalazi budu iz, ne znam, mjesta gdje je jako suho, na primjer u pustinji, pa isto nema jako puno bakterijske razgradnje. Evo, stavit ću i par sličica samo da vidite kako ti nalazi izgledaju. Ivana nam je pokazala jako puno lijepih biljaka, šarenih i slično. Arheobotaničari nemaju tu sreću. Ovo su dakle karbonizirani biljni ostaci, ovdje gore vidite žitarice kako izgledaju i dakle to dolazi u laboratorij jednog arheobotaničara i onda on tu gleda, aha, ovo je pšenica, ovo je, ne znam, recimo ječam, ovo je dole vidite žir i slično. Dakle, to su karbonizirani biljni ostaci. Biljni ostaci koji dolaze iz morskih ili općenito vodenih sedimenata ovako nekako izgledaju. Oni donekle zadrži ipak svoju boju i strukturu i slično. Međutim, opet kažem, nema tu cvjetića i slično. Uglavnom se arheobotaničari bave karpološkim ostacima, znači plodovima i sjemenkama koji su dovoljno čvrsti i tvrdi da se sačuvaju taj dugi niz godina. Bave se također drvom, dakle prije svega karboniziranim drvom ili eventualno isto tako nekakvih močvara i slično. Tu se anatomija drva promatra pa se onda zaključuje koje bi to drvo bilo. I još postoje arheobotaničari, neki se bave fitolitima i polenom. To je skupina arheobotaničara koji dakle moraju mikroskopom promatrati to. Razni rodovi se, dakle biljni rodovi se mogu razlikovati po polenu, pa eto
ko proučava polen može nešto reći i o tome. Fitoliti, vjerujem da znate, možda ne znate, reći ću kratko, su dakle male strukture u biljkama, dakle neke biljke tvore te fitolite od silicijevog oksida i oni se međusobno razlikuju u različitim rodovima biljaka, pa onda kad se oni nađu, onda stručnjaci mogu reći o kojoj se biljci radi. Dakle, što se tiče arheobotanike u Hrvatskoj, dakle, tog 20. stoljeća našla sam podatak da je samo 9 arheoloških nalazišta imalo i arheobotaniku odrađenu, dakle, to je jako zapravo malo. Prava arheobotanika u Hrvatskoj krenula, moglo bi se reći, 1999. godine kad je moja mentorica, profesorica Šoštajić, krenula dakle, s arheobotanikom i odradila magisterij. Radila ga na području dakle, Velog Brijuna, dakle iz ovog područja o kojem mi danas pričamo. I u zadnjih 20 godina ipak je dosta radova objavljeno, znači 70-80 radova sigurno za područje Hrvatske. Ono što je glavni razlog tomu je ne samo da se kolegica Šoštarić i ja sad već time neko vrijeme bavimo, nego i to što su arheolozi postali svjesni da je važno, dakle, ukoliko nađu nekakve arheobotaničke, dakle biljne ostatke, da ih daju na analizu jer ipak to upotpunjava priču o nekom nalazištu. Evo, dakle, stavila sam kartu na ovaj slajd da vidite što se tiče arheobotanike u Istri i Kvarneru. Dakle, nema puno nalazišta, nema puno radova koji govore dakle, o ovom području. Dakle, tu imam, evo koliko sam stavila, 1, 2, 3, 4, 5, 6 malih točkica, dio oko Rovinja, vidite dole ovi Brijunih koje sam već spomenula, jug oko Pule i tu nešto malo na Pagu. Dakle, nije puno istraživano i uglavnom uz morsku obalu. Moj plan je, dakle, danas malo vas prošetati kroz razdoblja, neću o svakom lokalitetu pričati, ali ću vas prošetati kroz razdoblja i reći ću vam ukratko, dakle, što nam arheobotanika može reći. Dakle, to su biljne vrste koje su i danas prisutne, dakle nismo u prestarim razdobljima, međutim ipak govore o nekim drugim razdobljima, neolitiku, brončano dobu i antici prije svega. Dakle, ovako, krenut ću sa polenskim istraživanjem koje je bilo rađeno 1977. godine, Boj ga je napravio. Inače, na kraju prezentacije bit će i popis literature ako netko želi, možda i zanima ga, tako da može mu i to biti dostupno. Dakle, 1977. godine napravljeno je polensko istraživanje na jezeru Palut koje se nalazi kraj Rovinja, vjerujem da vi koji možda živite blizu i znate za njega. Dakle, to što je važno za polensko istraživanje, važno je dakle kad se uzimaju ti profili za analizu, dakle mora se isto opet naći neko mjesto gdje su anoksični uvjeti po mogućnosti da bi se polen sačuvao tako dugi niz godina. Ovdje su dakle oni u jezeru uzeli uzorke i ono što je važno reći je zašto su baš polenska istraživanja važna i drugčije od onih istraživanja recimo makrofosila je sljedeće. Dakle, kad čovjek istražuje makrofosile na nekom području, on ne može biti siguran da li čovjek te biljke donio tu, da li to trgovinom došlo, da li uzgajao, kakva je bila zapravo slika vegetacije u okolici, može neke stvari nagađati i slično, međutim ne može biti siguran. Sad ja krećem baš sa polenskim istraživanjem u ovu priču zbog toga što je polen drugčiji. Dakle, polenom čovjek ne upravlja i upravo pomoću polenskih istraživanja moguće dobiti neku širu sliku vegetacije. I može se vidjeti da li je klimazonalna vegetacija bila, dakle vegetacija koja bi tamo bila bez čovjeka, ili je čovjek već dovoljno utjecao na vegetaciju da se nešto promijenilo. Dakle, 1977. godine izašao taj rad i Boeg je dakle taj svoj profil polenski u 5 faza podijelio. U prvoj fazi, koju smatra da počinje u 5. tisućljeću, dakle ne prije Krista, nego da će to negdje 3. tisućljeće prije Krista, on je dakle na tom svom polenskom dijagramu vidio sljedeće, dakle da je tamo bila klimazonalna vegetacija koja uključuje u EU-Mediteranu prije svega zimzeleni hrast crniku i u submediteranu, odnosno u tom području, dakle također mnogo polena listopadnih šuma submediteranskih hrastova. Dakle, submediteranskih hrastova, prije svega to bi bio medunac, cer i slično. Dakle, to je bila prva faza. Onda se pojavljuje razlika, dakle pojavljuje se promjena u tom polenskom dijagramu i u drugoj fazi počinju se pojavljivati linije rodova juglanci kastanija, odnosno orah i kesten. I općenito, inače, kad se počnu pojavljivati polen ta dva roda, onda se zna, dakle, on se čak i koristi u datiranju u mediteranskoj regiji, zna se da je to vrijeme kad su krenula rimska kolonijalizacija. Dakle, u toj drugoj fazi, zbog tih rodova, zna se da je to vrijeme kolonijalizacije Istre. Pojavljuje se, dakle, neki novi poleni. Treća faza, sad tu napokon povećava se udio biljaka koji su indikatori poljodjelskih aktivnosti. Dakle, zapažena je linija, polenska linija žitarica, hmelja, raži,
I osim toga povećanje postotka zimzelene vegetacije, to filirea, ove zelenike, vidite i tu sliku njenu, i nešto ima i hrasta crnike više. Dakle, iz toga se može zaključiti da se čovjek počeo više poljoprivredom baviti, dakle da je konkretnija količina ljudi bila na tom prostoru. Može se zaključiti da se uglavnom poljoprivreda i slično odvijala u submediteranskom dijelu jer su vrste, odnosno rodovi iz tog područja bili smanjeni njihov udio i dakle, eventualno vidi se i da se povećava ta zimzelena vegetacija koja je inače bila samo uz obalu. Ono što se i povijesno zna je dakle, da od kraja antike do ranog srednjeg vijeka da nije bilo velikih razlika u ljudskom utjecaju na prirodu i nisu bile velike razlike u populaciji i slično. To se vidi na tom ovom polenskom dijagramu, a u četvrtoj fazi, koja tamo negdje datira u kasni srednji vijek, počinju se pojavljivati više šikara i to juniperusa. Ivana je spomenula dakle, tu borovicu, već da i danas je učestala. I što ona govori? Ona govori dakle, da su zbog vladavine Venecije vjerojatno i u to vrijeme dakle, bila pojačana deforestizacija i pašarenje, dakle bilo je puno pašnjaka i slično, međutim kad bi oni nekad zarasli, onda bi ih juniperus prekrio. Dakle, to je faza gdje juniperus postaje vrlo konkretan i vidljiv, znači njegov polen, što prije nije bio slučaj. I eto, i zadnja faza je faza dakle, gdje opet taj juniperus zamjenjuje, odnosno ne nužno zamjenjuje, ali raste opet rod filirea, odnosno zelenike i ta zimzelena vegetacija i hrast crnika i slično. I danas se zna, dakle, to je današnje vrijeme, da je pojas makije uz obalu širok čak oko 200 metara. Tako da jednostavno znači, ta zimzelena vegetacija je dosta raširena, eto, i u toj zadnjoj fazi i u sadašnjosti. Također u tim istraživanjima, evo čisto to napominjem da čovjek postane svjestan što se arheobotanikom može, dakle vidi se da u početku, dakle do kraja druge faze, dakle prva i druga faza, bile su nalažene slatkovodne biljne vrste, dakle lopoč, krocanj, voščika, međutim onda, vjerojatno zbog prodiranja vode kroz pukotino kršlju, prestaju oni se pojavljivati jer su oni vezani isključivo za slatku vodu i počinje se pojavljati rod rupija koji je vezan za bočatu vodu. Danas inače je jezero bočato jer osim zbog tih pukotina probijen je čak i kanal pa je spojen sa morem. Eto, to je bilo dakle ovo polensko istraživanje koje je rađeno tamo. Sad ćemo proći kroz dakle neolitik, brončano doba i antiku kroz 3 razna nalazišta. Dakle, prvo nalazište koje datira u neolitik, to je Ližnjan. Tu sam stavila malu karticu da vidite gdje se on nalazi, dakle na jugu Istre, 12 km od Pule. I tu je dakle nađeno naselje iz razdoblja ranog neolitika i kasnog neolitika. Što se tiče arheobotanike, ja sam rad pročitala, odnosno arheolog Komšo ima izvještaj u jednom arheološkom časopisu, međutim arheobotanika je tu tek preliminarno napravljena. Dakle, tu nema tablica, tu nema omjera, tu nema ništa, jedino što piše, dakle, ali postoje podaci i to su prvi podaci, dakle, za neolitik na području Istre. Postoje podaci da se u to vrijeme, dakle, na tom mjestu nađen da je ječam, pšenica, primijetit ćete da su tu 4 vrste pšenica, dakle vidite tritikum, dakle jednozrna, dvozrna, obična i pirt, one su karakteristične, dakle one se gotovo na svim lokalitetima spominju, samo su važni omjeri, jer onda oni govore o tome da li je to uznapredovala poljoprivreda ili nije, ovdje ne znamo omjere, i bilo je nešto mahunarki, čak nije navedeno ni o kojim mahunarkama se radi, najčešće su to bob i grašak u to vrijeme, ali eto, nije podatak dan. Osim, evo sad čisto da kažem, da dopunim priču što se tiče biljaka, osim što su biljke istražene, nađeno jako puno kostiju, zna se dakle da su u to vrijeme jeli koze i ovce prije svega, ima nešto i divljač i veliki broj riba, puževa i školjaka također je pronađen u toj sondi iz ranog neolitika. Također je nađeno istražena je sonda koja je srednji neolitik obuhvatila i smatra se da se tad formiralo ponovno naselje. Za arheobotaniku je rečeno da su nađeni isti nalazi, jedino novo što se pojavilo su koštice kupine. Stavila sam ovdje sliku čisto da vidite čovjek dok jede kupine ne razmišlja da svaka ova mala bobica ima unutra jednu košticu malenu i dakle svaka koštica ima vrlo, vidite kako je zanimljivu i lijepu strukturu, dakle arheobotaničar vam dobije te 2 mm velike koštice i onda gleda je li to kupina, je li to malina, recimo to je užasan problem i često nije ni moguće odrediti je li kupina ili malina, evo ovdje su rekli da je kupina pa ćemo im vjerovati, svakako to
to indicira da je stanovništvo sakupljalo divlje plodove. Dakle, kupine smatra se da nisu bile uzgajane, nego skupljene iz prirode. I ovdje sam samo stavila, bila mi interesantna ova sličica, nema veze sa biljkama, ali nađene su također koštane udice. Dakle, od kosti su se radile udice i naravno veliki nalaz riba i sličnih životinjskih vrsta kao i u onom ranom neolitiku. Brončano doba, to vjerujem da vi, mnogi od vas znate više čak o ovom lokalitetu, ja nažalost nisam nikad osobno ni bila tamo, Monkodonja, dakle nalazi se vrlo blizu Rovinja, to je jedna od 350 gradina do sad registriranih na ovom području. Vidjela sam da će biti predavanje o Monkodonji, neću dakle ovaj općeniti dio puno pričati, samo ću spomenuti da je život trajao 1800. prije Krista, da se smatra do 1200. prije Krista i tu je dakle napravljeno arheobotaničko istraživanje, radio ga je Kroll, a u ovom radu, dakle iz 2015. Ja sam uzela zapravo ovaj rad iz 2015. To je monografija koja je relativno nedavno izašla, prekrasna, ogromna knjiga, tamo je također i jedan kraći dio o arheobotanici koji je pisao gospodin Kroll, međutim ima i znanstveni rad koji je prije toga bio. Ovako, dakle, 75 uzoraka je dano na arheobotaničku analizu, to je bilo skoro 750 litara i nađeno je samo, reći ću, samo 305 biljnih nalaza. Dakle, i Kroll kaže da je to jako mali broj nalaza. Dakle, ta Monkodonja nije, dakle, tu nisu uzorci uzimani na način da su iz nekakvih vodenih sedimenata, pa da je to bilo jako bogato i da se tu puno toga sačuvalo. To je po kršu su nalaženi ti nekakvi komadi, ti nekakvi dijelovi, dakle, kojima ipak se sačuvalo nešto, tako da je Kroll u nekom trenutku piše da smatra da daljnja arheobotanička analiza se ne preporuča jer da je to prezamorno. Ja ne znam sad da li će neko radi, da li je nađeno još biljnih nedostataka, međutim, eto, 305 biljnih nalaza postoji i ja ću sad samo vam kratko reći što je tu nađeno. Dakle, žitarice i mahunarke, to vam je skupina koja se gotovo na svim lokalitetima nalazi. Zašto? Zato što su i žitarice i mahunarke najvažnija skupina što se tiče prehrane ljudi i onda bila, a i danas mogu reći. Dakle, opet slične vrste koje što su bile već i prije u neolitiku, dakle pšenice, ječam, prosto što se tiče ove zobi, za zob se smatra da u ovom brončano doba možda još uopće nije bila uzgajana, ali je moguće da je ko nekakva primjes sa žitaricama bila i konzumirana, jer znate sami da je zob jestiva. Mahunarke, Kroll je ipak ih determinirao, dakle lečasta grahorica, stavila sam sliku ovdje, dakle to nije baš mahunarka koja se jako često inače konzumira u današnje vrijeme, ali jestiva apsolutno, grašak i bob. Voće, evo ga, dakle, vinova loza, dakle, ova Monkodonja je bila očito vinogradarsko područje već u to vrijeme, kupina malina, nešto od toga dvoje i žir. Dakle, žir se sakupljao iz prirode, uglavnom se inače koristio za davanje stoci, za jelo, međutim u godinama gladi smatra se da su ih ljudi konzumirali jer sa termičkom obradom i namakanjima i slično može izgubiti onu trpkost. Tako da i ljudi mogu jesti žir, zato se stavlja na ovu skupinu voća i slično. 14 vrsta korova je nađeno, što je relativno dosta. Ima neke biljke, Kroll stavio u kategoriju korisne biljke s upitnikom, evo recimo tu je onaj Hypericum kojeg Ivana spominjala, portulaka koja je, Ivana nam je rekla, jestiva, zatim Medicago i slično, dakle to su vrste koje ne zna se da li su ih stanovnici koristili, ali potpuno je moguće da jesu, zašto ne, dakle potpuno moguće da jesu. I zadnja skupina biljaka koju Kroll spominje su tehnički materijali, trska i oblič, evo trsku sam tu stavila, tehnički materijal znači da su se te biljke najvjerojatnije koristili za nekakve ograde ili za pokrivanje krovova i slično. Po izgledu odmah i sami možete vidjeti da je to jako moguće. Sad evo skačem u antiku, dakle brončano doba smo riješili, između i prije toga, eto nema baš puno i previše, krećemo i pričat ćemo malo o antici. Dakle, što se tiče antike, dva su lokaliteta, jedan je Pula, a drugi je onaj doktorat, odnosno magisterij što sam rekla, koji je rađen na Velom Brijunu. Ja sam se odlučila za Pulu jer sam tu sudjelovala u istraživanju pa mi je onda nekako bliži, a nalazi su vrlo slični. Dakle, što se tiče ovog
konkretno lokaliteta. Radi se o lokalitetu u gradu Puli, dakle rađena su zaštitna arheološka istraživanja jer su htjeli u Puli kanalizaciju provući i oni su tamo zapiknuli da bi kopali i što se dogodilo, pronašli su 2 velika broda, dakle, odnosno ostatke 2 velika broda i onda su arheolozi došli i naravno zaustavili kopanje kanalizacije dok sve ne konzerviraju, dok ne spase što se spasiti može. Dakle, radi se o brodu 20 metara, jedno manjem od 8 metara i oni su isto jako interesantni jer su to brodovi koji su šivani ovako konopno, dakle to je posebna vrsta brodova i jako su arheolozi sretni i ponosni što su ih uspjeli naći. Osim tih brodova, koji su sami po sebi, rekla sam, interesantni, nađeni su amfore, to dosta amfora, životinskih kljova, posuda i slično, ali ono što je mene posebno veselilo, naravno, da su nađeni botanički nalazi koji su nama, proslijeđeni tako da smo ih mogli obraditi. Što reći, dakle, tu smo dobili 27 uzoraka i eto, dakle, analizirano je 9800 biljnih ostataka, to je, mislim, relativno ogroman broj, ali u arheobotanici to vrlo često baš tako. Najbrojniji nalazi su smokve, evo vidite, ovo su male koštice, sad opet kad budete jeli smokvu, slobodno mi se možete sjetiti koliko su to male koštice, dakle, to se pod lupom gleda, vrti, svaka se okrene 2-3 puta da čovjek bude siguran. Dakle, 7400 nalaza smokve, dakle ona je definitivno najbrojniji nalaz je bila. Osim toga, dosta je bilo pinije i to, znate što je pinija, dakle Pinus pinea, neki su baš bile ovako sjemenke, pojedinačne, ali bilo je dosta i češera. Dakle, smatra se da su ti brodovi prenosili možda ili za trgovinu ili kao hrana mornarima i slično, i pinije i smokve i ove ostale nalaze koje ću sad spomenuti. Osim toga, bilo je dosta maslina, ostataka vinove loze, kupina i obične pšenice. Preko 95% nalaza su bili ovako, dakle nisu bili karbonizirani, bili su u tom dubokomorskom sedimentu, anoksični uvjeti, nisu bili uništeni. Pšenica je bilo malo, evo vidjet ćete, dakle obično pšenice je bilo samo 101 komad od 9809 nalaza i ona je bila karbonizirana. Dakle, rijetki nalazi su bili karbonizirani, moguće da su se, dakle, samo te pšenice koje su karbonizirane uspjele sačuvati, jer kad je to palo u vodu, onda vam jedna pinija, jedna sjemenka pinije ipak je čvršća ili jedan češer se duže može održati dok ga ne prekrije sediment pijeska, a pšenica je struli. Tako da eto, dakle, ove koje su bile karbonizirane iz nekog razloga su se uspjeli sačuvati, imamo ih ovdje, a ove koje nisu bile nisu sačuvane, tako da vjerojatno je bilo više i pšenice. Pšenica je isto bila regularni i teret i namirnica za konzumaciju. Bilo je čak 37 korovnih i ruderalnih vrsta. Ovdje dole sam stavila pitu u kojoj možete vidjeti kojih skupina je najviše bilo što se tiče brojnosti po vrstama. Evo, 49% biljnih vrsta, kad se pogleda, spadaju u ove korove i ruderalne biljke. Tu sam nabrojila samo par rodova, kako niste uglavnom botaničar, neću vas time zamarati, ali evo čisto da znate, dakle, da ta skupina najbrojnija, a to je zapravo u neku ruku i logično je, dakle, jer iz okoliša je u tu luku ili na to dno mora moglo pasti brojne, dakle, sjemenčice, neke se sačuvaju, neke ne, i biljaka u okolišu je zaista veliki broj. Ima dosta orašastih plodova i voća i to uglavnom su sve ove tipične i karakteristične mediteranske vrste smokva, orah, lješnjak, dud, evo vidite i breskva, trešnja, višnja. Evo stavila sam ovdje košnicu kako izgledaju. Zašto pišemo trešnja, višnja? Zato što je gotovo nemoguće sa sigurnošću reći radili su o košnici trešnje ili višnje, tako da u arheobotanici to obično stavljamo ovako sa kosom crtom jer ne želimo tvrditi nešto što je gotovo nemoguće ovako morfološki odrediti samo pomoću košnice. Žitarica, rekla sam, nije bilo puno, ali osim one obične pšenice bio je ječam, pir i zob. Uljarica, nađen je samo jedan nalaz, biljke Camelina sativa, podlanak, ona se inače koristi kao biljka uljarica. Da li je ova kamelina slučajno tu upala ili je bilo više kameline pa je propala ili nije se jednostavno nalazilo u tim amforama i na tom brodu, evo to je nemoguće reći. 5 nalaza samo začinskih biljaka, opet ista priča, broj je relativno mali, ali svaka ta nađena nova vrsta nas veseli jer ipak nekako potpunjava tu priču. Od začinskih biljaka, origano, korijander, evo dakle te dvije sam izdvojila, a ima još nekoliko. Nađeni su naravno i ostaci lovora i hrasta crnike, to su biljke koje nisu vezane nužno uz prijevoz broda, nego jednostavno radilo se o luci. Inače to nalazište danas se nalazi
uz obalu, dakle na rivi, mislim malo povučeni, nije baš skroz na rivi. Međutim, u rimsko doba, u antičko doba, to je bilo, dakle, to je bilo obala more. More je bilo drugčije povučeno. I treba napomenuti ovaj brojni nalaz ovoga krastavca, odnosno krastavac ili dinja. I košnice krastavca ili dinja, ne bi čovjek rekao možda ako nije botaničar, ali su jako, jako slične, jer su oni, vidite, i nomenklaturno i jako bliski. Dakle, veliki broj tih košnica je nađen, dakle i povrće je očito bilo prevoženo i košnice su se uspjele sačuvati. Za kraj sam ostavila ovaj tu nalaz, vrste koja se zove Cordia mixa, na latinskom, na hrvatskom zovemo Cordia. Ostavila sam ga zato što je to jedina neautohtona vrsta koja je nađena na ovom nalazištu i interesantna je, zato što ona ne raste, dakle, autohtono u Hrvatskoj uopće, niti sad, niti prije, nego se može najbliže nalazište, odnosno mjesto gdje raste je Afrika. Tako da bi nalazi ove Cordia mixe zapravo potvrđuju te puteve i transportne i trgovačke i slično koje je imala Istra sa Afrikom i mediteranskim nekim drugim zemljama i lokalitetima. Zato recimo zbog ovakvih nekih nalaza je posebno korisno arheolozima možda su potpuni neka priča koju pričaju, jer evo Cordia kaže da, tu imamo definitivno nekakvu trgovinu i nekakvu komunikaciju sa Afrikom. Evo ga, još sad za kraj bih vam samo rekla usporedbu, dakle, ovog tu nalazišta sa nalazima Svelog Brijuna. Dakle, bilo mi je glupo ponovo se ponavljati, zato što je slično snažnim kultiviranim prehrambenim vrstama ogromno. Dakle, i u Velom Brijunu, gdje se radi o jednoj antičkoj vili koja je istražena, ima i smokva, i pinija, i vinove loze, i kupina, i maslina, evo, piše i orah, i krastavci, i dinja, sve ima manje više. Najmanje preklapanje u kategoriji korovnih vrsta, stavila sam ovdje popise tih korovnih vrsta i napravila sam bold ovako čisto da vizualno vidite one koji se ponavljaju, ta dva popisa. Ništa čudno, dakle, korovnih i divljih vrsta ima jako, jako mnogo i stvari u neku ruku slučajnosti koje će se od njih sačuvati, a koje neće. Dakle, sa ovim kultiviranim vrstama i prehrambenim vrstama je lakše, zato što ih čovjek stavlja na hrpu pa ih bude jako puno. A evo, ovdje, dakle, bez obzira što je klimatski i slično, sve vrlo slično, na oba dva lokaliteta, ipak, dakle, negdje je malo više nekih tih korova upalo, negdje malo manje. Eto, to bi bilo to što se mene tiče. Ja zahvaljujem na pozornosti, ovdje je literatura ako nekog više zanima i naravno otvorena sam za diskusiju kad dođe trenutak. Hvala vam. Ja, najlepša hvala. Možete prestati šerati? Sad ću samo da nađemo kako to da napravimo. Ja vas vidim, samo malo. Ste že uradili? Samo izklopite mikrofon. Aha, samo mikrofon Tako, hvala lepa. Evo, najlepša hvala za predavanje, ki je bilo res pregledno, izčrpno. Osvetlili ste z informacijami iz področja botanike nekaj, kar je vsekakor dragoceno za arheologe, za zgodovinarje, pa tudi za nas botanike, seveda. Tako da, zdaj rekli smo, da bo debata na koncu, čeprav me že kar srbi jezik, bi tudi rad kaj vprašal, ampak debata bo na koncu. Moram reči samo to, da je torej delo z botaničnimi makroostanki, z ogljenelimi ostanki, z lesovi, ki imamo samo male koščke, to je seveda pravo raziskovalno delo, prava detektivska zgodba, in potem, če pa človek najde take zanimive posamezne najdbe, kot ste jih vi našli, potem je to še lepše. Hvala za enkrat. Hvala vam. Hvala za enkrat. Evo, jaz pa že pozivam naša dva naslednja predavatelja. To sta docent Igor Pavšič in pa asistent Gregor Fištravec, naš projektni sodelavec, in to predavanje, zdaj naslednjo, pa posega spet na tretje področje.
Se pravi, najprej smo imeli etnobotaniko, potem smo imeli arheobotaniko, no to pa je botanična didaktika, se pravi, kako izobražujemo pravzaprav znanje o rastlinah v tem primeru z najnovejšimi tehnologijami. Evo, Igor in Gregor, izvolita, imata besedo. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem zbranim. Torej, v prispevku predstavljava midva inovativno metodo, inovativna v bistvu na področju Slovenije, saj se v bistvu ta metoda marsikje v tujini že dlje časa s pridom uporablja, pri nas pa kljub temu, da nam je vsa tehnologija in znanje na voljo, pa je zadeva nekako v povojih. To je način interaktivnega spoznavanja rastlin v obliki učnih poti. Se pravi, nek inovativen pristop, ki pri nas ni uveljavljen, če pa pogledate v tujini, dober primer so na primer Združene države, od evropskih držav, na primer Nemčija, skandinavske države, kjer pravzaprav vsaka neka resnejša ustanova, ki se ukvarja, ki predstavlja obiskovalcem neke vsebine iz področja biologije, tak način, tak pristop že dlje časa v bistvu s pridom uporablja. Predvsem gre za recimo muzeje, za večje botanične vrtove ali pa konec koncev tudi za zaščitena območja, kjer si lahko obiskovalec vsebine, recimo temu živali, neke rastlinske vrste, lepo na eleganten način ogleda preko pametne naprave, ki jo takrat pri sebi ima. Zdaj, samo klasično poučevanje botanike je prepoznavanje rastlin na terenu, se pravi, gre za prepoznavanje rastlin in situ. In to je morda potrebno povedati takoj, da gre za izrazito izkustveno obliko poučevanja in je nenadomestljivo. Pomeni, da si ne bi kdo slučajno predstavljal, da želiva sedaj s temi inovativnimi metodami na nek način zamenjati klasično poučevanje botanike, nikakor ne. Gre v bistvu samo za nekoliko drugačen, novejši pristop. In zdaj pa, če pogledamo malo stališča tehnologije, ki nam je v bistvu danes na voljo, pa lahko povemo, da učenje botaničnih vsebin, se pravi prepoznavanje rastlin, sistematika rastlin, prepoznavanje delov posameznih rastlin, da je tematika vezana na vsaj 3 učna okolja. Klasično, se pravi na učilnico, se pravi, spomnite se na recimo laboratorijske vaje, na poučevanje rastlin v učilnici ali pa to, kar recimo počnemo z študenti na fakultetah, z laboratorijem in pa z terenom. Hkrati pa imamo na razpolago tako imenovane informacijske in komunikacijske tehnologije in v biologiji bi lahko razdelili njihovo uporabo ponovno v 2 skupini. Kaj pomeni to? V prvi skupini imamo računalnik ali pa v praksi še pogosteje pametne naprave, ki jih lahko uporabljamo kot sredstvo za iskanje informacij. Se pravi, najdemo rastlino na terenu in iščemo primerne slike, ki nas potem pripeljejo do vrste, ki jo mi iščemo. To je ena možnost, se pravi, iščemo informacije ali pa uporabimo ta isti pametni telefon ali pa tablico kot sredstvo komunikacije ali multimedijo. V drugi skupini, to je ta druga velika skupina možnosti uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije, pa lahko računalnike in pametne telefone uporabimo kot orodje, kot virtualni laboratorij. Interaktivno simulacijo ali pa laboratorijsko podprto delo. In interaktivne botanične učne poti sodijo v to drugo skupino. Se pravi, sprehajamo se po naravi, v naravi fizično ni nobenih tabel, nič nam ni predstavljeno, vse, kar potrebujemo, je naša pametna naprava, ki nas potem priklopi na že izdelano učno pot, ki praktično potem na terenu samo sledimo.
Zdaj, zakaj se je pojavila potreba potem? Tako kot živimo, se pravi, naš življenjski stil je na nek način vedno bolj intenziven, nasičen in na terenu samem bi želeli, poleg tega, da se sprostimo, poleg tega, da se razgibamo, da doživimo nekaj novega, bi želeli tudi nekaj spoznati o terenu samem. Zdaj, pohodništvo in izletništvo postajata ne samo v Sloveniji, tudi v tujini, vedno bolj aktualni aktivnosti, se pravi, vedno več ljudi se ukvarja z njima in hkrati imamo številne poti, ki se nahajajo različne naravne in kulturne znamenitosti. Predvsem to velja na urejenih tematskih poteh, kjer so že table in kjer so dejansko vse te naravne ali pa kulturne danosti že predstavljene. Hkrati, se pravi, predstavlja ta nova ideja razvoja interaktivnih botaničnih poti združevanje obojega. Se pravi, učenja, poučevanja botanike na terenu samem, hkrati pa to, česar zaenkrat v Sloveniji še nismo znali prepoznati, neko pomembno, signifikantno, dodano vrednost že obstoječi turistični ponudbi nekega okolja. Zdaj, tukaj pri tem v sklopu samega projekta Kaštelir so bila ta območja v bistvu že naprej determinirana in mi sva pri izdelavi oziroma pri planiranju samih tras interaktivnih botaničnih poti upoštevala dejstvo, tam, kjer si začel, tja se boš vrnil. Se pravi, popotnik bo začel na neki točki izhodišča, ki je konec koncev prikladno tako z njegovim prihodom, kjer je možnost parkiranja, kjer so restauracije, in tja se bo popotnik v vsakem primeru tudi vrnil. Celotne trase smo prehodili, presodili primernost trase in na terenu samem sva s kolego popisala in fotografirala izbrane vrste rastlin. To je potrebno poudariti, izbrane vrste rastlin. Na nek način je bil poudarek na tistih vrstah, ki so uporabne v kulinariki, pa tudi drugače. Hkrati pa sva želela predstaviti vrste, ki so na nek način lahko prepoznavne, bodisi imajo velike cvetove, bodisi imajo zelo specifične liste, ki jih bo lahko popotnik relativno lahko prepoznal, oziroma predstaviti popotniku tako imenovane karizmatične ali pa atraktivne vrste rastlin. Se pravi, večina interaktivnih poti se nahaja na izrazito fitogeografsko mejnem območju, na nekem prehodnem območju srednjeevropske klime v Mediteran. In tukaj imamo lep nabor rastlin, vrst, ki so za to območje značilne in relativno lahko prepoznavne. To je ena kategorija, hkrati pa sva želela predstaviti redke vrste, ki lahko na takih, ki če jih predstavimo s takimi učnimi potmi, lahko služijo, po domače povedano, kot ambasadorji varstva njihovih združb in habitatov. Pomeni, s postavitvijo dobrih interaktivnih učnih poti ob primerni predstavitvi teh redkih vrst lahko veliko prispevamo hkrati tudi k njihovemu trajnostnem varovanju. Zdaj, zasnovala sva 4 interaktivne učne poti, vsaka ima daljšo različico in krajšo različico. Tako. Te poti so bile, se pravi, na vseh teh območjih, ki so še poseben fokus projekta Kaštelir, se pravi v Komnu in Štanjelu, v Kortah, v Lanišču in Moščeniški Dragi. Te poti so različnih dolžin, kar bomo tudi pogledali.
Tukaj imamo recimo neke osnovne značilnosti, se pravi, so od najkrajše približno 2 km do več kot 21 km dolge, se pravi, so primerne glede na interese in recimo itinerarij ljudi, ki jih želijo uporabljati. Torej, od krajših izletov do v bistvu celodnevnih, sploh ta Štanjel-Komen, je v bistvu, če želim prehoditi celotno pot, nam vzame kar cel dan. Tako da so različne dolžine. Tukaj imamo recimo eno shemo, v bistvu tako kratko sliko teh poti na vseh 4 lokacijah. Te poti pa so dostopne na spletni povezavi, ki je bila vzpostavljena v projektu, ali pa na mobilni aplikaciji. Se pravi, lahko si to pot pogledamo, preden se odločimo za izlet, se pravi kot plan, da si splaniramo izlet, in pa na samem območju, se pravi v obeh primerih. Vsebujejo, se pravi, vse osnovne značilnosti poti, se pravi dolžina poti, kako je ta pot približno zahtevna, kakšno višinsko razliko bomo prehodili, ter opis poti. V bistvu smo ciljali na neko troplastnost pri teh poteh, se pravi, sploh pri opisih. V bistvu bomo potem tudi pogledali, kako to dejansko izgleda v praksi. Najprej je opis same poti kot splošni opis poti, z splošnimi tudi slikami in tako dalje. Potem so na teh poteh smo določili tudi specifične odseke, ki pa predstavljajo nek zanimiv habitat, kot so recimo, ne vem, vrstno bogati suhi travniki ali pa mogoče kakšni ekstenzivni vinogradi in podobno. Tudi ti odseki imajo potem specifične opise in posebej slike. Še detaljno smo pa tudi na vseh poteh točno določili, GPS locirali specifične točke, kjer lahko najdemo ali mogoče zanimive združbe, zanimive rastline ali pa druge naravne pojave. Potem v okviru tega projekta je bilo v bistvu, v okviru teh poti je bilo zajetih ogromno več kot 300 slik. Kolega Igor v bistvu posnel fotografije. Tako da so v bistvu in opisno in slikovno zelo bogate. Tu vidimo enih par primerov. Zdaj bi pa še mogoče samo predstavil, kako to v bistvu izgleda v praksi. Če gremo na spletno stran od Kaštelirja, imamo potem tukaj zavihek botaničnih poti, na katerega kliknemo, in imamo potem najprej nekaj popolnoma osnovnega, kratek tekst. Ne vidi se, Gregor, ne vidi se, kaj klikaš. Moraš iti ven, pa še enkrat noter. Ok, dobro, te pa probamo najprej, da vidim. Tukaj, moram verjetno v PowerPointu najprej nekaj deliti. Samo malo. Da vidimo, če bo zdaj. Se zdaj vidim? Zdaj se vidi? Zdaj se vidi, ja. Ok, super. No, se pravi, če začnemo na tej spletni strani, projektni spletni strani, zemljevidi, imamo tukaj spodaj zavihek botanične poti. Podobno je tudi na mobilni aplikaciji. In na botanične poti imamo najprej neko popoln čist kratek opis o teh poteh, vidimo jih potem na zemljevidu in pa potem tukaj na strani so te poti tudi ločeno napisane. Se pravi, če nas zanima Štanjel-Komen daljša pot, lahko potem na njo kliknemo, nam jo predstavi, imamo potem, se pravi, te osnovne podatke o dolžini in koliko naredimo spona, koliko spusta, ti poti in zahtevnost, opis poti, in pa njihove odseke. Se pravi, tu imamo v tem primeru 5 odsekov na tej poti, ki so pa potem tudi na zemljevidu označeni z barvno kodo. Se pravi, tukaj imamo legenda. Tako da to je sama pot, ko pa zoomiramo, pa vidimo tudi več točk na tej poti, se pravi, s takšnimi malimi ikonami rožic. In če na to kliknemo, nam potem pove, kaj točno tukaj lahko najdemo. Se pravi, v tem primeru Suhozid, imamo potem en kratek opis te lokacije in tudi, če kliknemo na same slike, imamo potem tudi opise teh konkretnih slik. Se pravi, na tak način to v bistvu deluje. Te poti so seveda kolekcija slik je kar ogromna, je tudi opisov in na njih lahko dostopamo potem preko teh spletnih strani in aplikacij. Zdaj, to bi bilo nekako to iz najine strani.
Še bo Igor nekaj malega povedal. Torej, če strnemo z pripravo takih premišljenih interaktivnih učnih poti, s tem, da opišemo same slike, če imamo možnost kvalitetnih slik, smo pravili v bistvu trojno dodano vrednost. Prvenstveno gre za izobraževalno vrednost. Popotniku želimo prikazati nek nabor vrst, jih prikazati jasno v sliki, pa ne samo rastlinskih vrst, gre tudi za fotografije rastlinskih združb. Na tak način popotnik dobi uvid, v kakih združbi, se pravi, v kakih kombinaciji vrst bom neko rastlino na terenu našel. Midva sva fotografirala tudi habitate, hkrati pa sva fotografirala določene značilne geomorfološke pojave, določene markantne antropogene elemente krajine, kot so recimo suhozidi, kot so delane vrtače in tako naprej. Drugi vidik, naravovarstvena vrednost, predstavimo naključnemu obiskovalcu vrste in povemo, katere so tiste, ki jih je potrebno v naravi zgolj občudovati, se pravi jih ne trgati, in hkrati dodana vrednost lokalne turistične ponudbe. In morda je ta poskus ustanovitve teh botaničnih poti v sklopu projekta Kaštelir en tak povod ali pa en taka pobuda tudi ostalim lokalnim skupnostim, krajem, da se lotijo izdelovanja botaničnih interaktivnih poti na njihovem teritoriju. Hvala lepa za vašo pozornost. Igor, hvala lepa in tudi Gregor, tebi hvala lepa za predstavitev. No, zdaj pa smo na točki, ko pravzaprav sej časovno smo seveda že mimo, ne, ampak to se ponavadi zgodi na takih srečanjih. Časovno smo na točki, ko lahko za to zadnjo našo sekcijo vsaj malo odpremo debato, se pravi za vprašanja, za prvo, drugo in za tretje predavanje. Pa kar prosim navzoče, če lahko postavijo vprašanja. No, če ni nobenega vprašanja, potem imam jaz eno vprašanje za kolegico Saro Esert. Mene muči avtohtonost navadnega, se pravi pravega kostanja, Castanea sativa. Mi vemo, da so... Vi razumete ili... Razumem. Okay. Dobre, hvala. Vem, da je pravi kostan Castanea sativa je doživel svoj razcvet za časa antike, kajti Rimljani so spodbujali njegovo sajenje, bil je vir škroba, tudi v zimskem obdobju so ljudje jedli, pekli kruh in tako naprej. Ampak nimam razrešene debate, ali je na prostoru Slovenije in Hrvaške, ali mislite, da je Castanea sativa bila že prej avtohtona v manjšem obsegu, ali je popolnoma prinešena vrsta? Da, ne znam. Nažalost ne znam što se tiče mog konkretno istraživanja, ovo je jedino mjesto gdje sam ja uopće našla, dakle to u polenu. Dakle, u svakom slučaju ga nema puno, dakle to nije regularna stvar koja se nalazi. Zaista ne. Sad, da li ga je bilo samo malo? Pitanje je. Premda, ovo što arheobotanika istražuje, ona, kako bi rekao, ljudi to na jednu hrpu stave, znači bude puno kestena ipak. Tako ako ih je bilo u prirodi, ako su skupljali žir, ne bili skupljali i kastaneu, eto, ne znam. Tako da, ostaje otvoreno. Dobro, ostaje otvoreno kao izazov za ubuduće. Tako je. Okay, hvala. Še kakšno vprašanje?
malo ste že utrujeni. Vrijeme za ručak, kosilo. Mitja, jaz bi vseeno predlagal, da predstaviš malo knjigo, tako natisnjeno kot elektronsko, ker večina ne ve za njen obstoj mogoče. Aha. Ok. No, v sklopu projekta smo torej avtorji, kot prvi avtor Branko Bakan, to je naš zunanji sodelavec, ko smo mislili še, da bo delal na projektu, je nas zapustil. Potem seveda Ivana Vitasovič-Kosič, Gregor Fištravec in jaz, seveda pa so tukaj sodelovali predvsem še Igor Pavšič, s fotografijami še pa drugi. Tako da smo uspeli izdati en tak ličen vodnik. To je vodnik uporabne rastline, ki ima čez 350 strani, 500 fotografij, nekaj takega, in v katerem je predstavljenih 150 najbolj pomembnih, najbolj značilnih vrst za Kras in Istro. In seveda ne samo predstavljenih, ampak tudi uporaba na tem našem območju projektnem, neke malega recepture, opisi. Skratka, na tak način vsaka vrsta je predstavljena takole na 2 straneh z več fotografijami. In zdaj to knjigo vi lahko downloadate na en zelo preprost način. V Google vtipkajte Univerzitetna založba, Univerze v Mariboru, in tam potem kliknete na knjige in v seznamu teh knjig, ki so izšle letos, boste našli PDF verzijo, tako slovensko kot hrvaško. Seveda pa, kdor ima posebno željo, lahko prek Univerzitetne založbe ali pa preko Gregorja našega, lahko dobi tudi knjigo v fizični obliki. Toliko. Oprostite, smijem pitati samo, ja bi jako rado knjigu nabavila, ja sam već bila pokušala prije, međutim, koliko sam vidjela, piše da je nema, da je nemoguće nabaviti, PDF ima, ali ono pisalo je da je nemoguće fizički kupiti. Nemogoče kupiti jer je besplatna, ali evo, baš sutra ja vozim nekih 350 kila ove hrvatske verzije u Štanjel, gdje ima zaključni taj event. I onda će općina Komen će to distribuirati hrvatskim partnerima, a onda hrvatski partneri dalje. Ja sam uvjeren da Ivana će doći u Istru po sve te izvode knjige i onda će distribuirati vama. A ja mogu i po pošti da vam šaljemo jedan izvod. Knjiga prekrasno izgleda, ja sam već prije, kad je bila obavijest, skinula PDF i divna, ali ja volim listat. Hvala. Evo da se ja uključim isto. Čujete me? Da, čujemo. Da. Evo, znači knjiga imamo, isto tako biti će predstavljanje u 9. mjesecu nakon ljetnih odmora. Dakle, u Hrvatskom botaničkom društvu u Zagrebu će biti predstavljanje knjige, pa će evo i tada biti prilika dok sve to uspijemo preko granice, znate i sami evo zašto smo danas u ovom online okruženju. Tako da, ja nemam pitanja, ali sam htjela pohvaliti evo sve prezentacije i Sarina je bila odlična i Gregor i Igor odlično su to odradili. Evo, općenito cijeli projekt je bio toliko divan da nam je svima žao da je kraj. Malo nam sad treba odmor, ali onda u jesen recimo kad bi mogli nastaviti, to bi bilo odlično. Evo. Ivana, ti si sada rekla sve to što bi ja morao, hvala ti, tako da meni ne treba. Tudi pri nas v Sloveniji imamo novembra imamo srečanje botaničnega društva in tudi mi bomo tam na kratko predstavili to knjigo in tudi razdelili izvode. Tako da ja, zakupiti pa ni.
Vsem skupaj, posebej še 3 referentom se iskreno zahvaljujem in imate nekaj časa za kosilo, zelo na hitro, potem pa naprej. Dober tek in lepe pozdrave vsem. Pozdrav, hvala. Hvala, pozdrav, adijo, se vidimo. Adijo.